ra thakantshitse popelo ya mmabona ra thakantshitse mpa ya mmabona go ira gore aba arogane ka kapa ga utlwisisa bana ba etela ka bo bona ba etela ka motho ba bua kana mo ga bokgomo a dire a ke mera mopudi wa te contradictor nka e hlalosa ga o e bia ga botse ka kapa ya o e bia ga botse ba mashapa ya ba nyetši bana ba ga mothwa a ba nyala bana ba ga mogotlane ba mashapa ba nyetši bana ba ga mothwa then mashapa a fihla ba le bana ba gage se re swanetšeng go se tseba gore mmagomeri ko wa ga mashapa mara bomeri ba ne ga ga bo bona gobane ge ke nyala mosadi o e leng gore o ne le bana ebile o nyetšwe ka fane e leng gore ke ya ga mothwa go etša mmagomeri ke nyala bana ba batho ge ke nyala mmagomeri a nyetše ga mothwa ke nyala ngwetši ya ga mothwa kae ka ga mogotlane nna ke inyaka mo baneng gore so bana ba ke thaletše polelo e re bana ba tsa rori ya malome ka kapa bana ba ga mashapa ba tlo ya ga mashapa bana ba ke ba ga mothwa santse ba ye ga ga bo bona bana ba then a re dumeleng gore popelo ya mmabona re a e rathaganya ka gore re a rogantšha bana ba ba bang ba yang ba bang ba ya rogantše ke mmago bona a ke gane mara ke ra re a re dumele re se ke ra tšhaba nto e leng gore nnete e santše ka kapa bana ba ba arogane o nnete ba swantse ba arogane ke ra gore re ngathakantšha popelo ya mmabona go ya ka seemo ka mogo se leng ka gone wa tsa mabaka e le a mafe mabaka ke gore dilo tše di dirile ke mama go bona why ke re di dirile ke mma go bona bana ba ge e le gore ba e santše ba rie ba kgomo mmagomeri ba santše a gane lenyalo le la bobedi pele and then a solve taba tša lenyalo le fele complete ge e le gore o a tswa ga motho a file ba ga motho tša bona a tsebe gore ga a sepela le bana ba ya go ba bana ba kgomo pele mo ba yang gona ka gore gone jwale malome ka kapa ge o ka re o nyetše mosadi o ka no monyala mosadi wa semofetše ba ga maubana kere maybe o nyetše mosadi a kere mo gongwe ga bošielo goba ga matlala goba ga nkadimeng tšatši le nna ke bua ke e tla go nyala ka mola gobana la a bušetša kgomo tša ga nkadimeng ngwetši ke e nyalang a kere mosadi ke thoma ke monyadiša gore a e sa le ngwanaka ke ngwetši ya fane tša ga mokete ge ke bua ke nyadiša ngwetši ya fane tša ga mokete gape ka mogae ke montšha kere ke ngwanaka ke mo iša pele ka kgomo tšela gomme ke sa swere kgomo tša batho ke nyadiša bana ba batho probleme e bile gore mo go nyadišitšwe bana ba batho wa bona nkebe motho ba mo file sa gage be ile case e felang gore bomeri ba swanetše ba ye ga mashapa msrs mo moyeng dumela hello thabela re gona ra le ke nyaka go botšiša engwe ga ke sonka ka kwa le botšiša bana bao ba boloditše ke ba ga mogotlane gore ke ba ga mothwa ge ba ya dikomeng ba boloditše ke ba ga mothwa gore ke ba ga mogotlane ba re ba boloditše ke ba ga mogotlane ya ba ga bo bona mogolo ba bo mosadi ba ga bo bona mogolo papa a kere ga bo motho mogolo ke ga bo mmaka ke rialo jale ba ga mothwa a ba tšee bomeri mashamba lore ke mashamba a tšee bana ba gage motho a te godišetše bana ba gage a kere ba agetše motse magomeri motho a o tlo mosadi wa nteng magomeri wa o tseba motse wa gage wa mathomo a kere a o tsebe a tsebe monna gage wa mathomo magomeri a tsebe monna gage wa mathomo a tsebe dikgomo tša gage tša mathomo di tswa ka kae dikgomo a kere o nyetšwe a sa le gona motse ola ba o yagile ge mare a tlo goroga go se le mo a ka gorogelang gona ke ga a tlo a ga lapa lele magomeri jwale matswala mothwa a tšee bana ba gage mashamba a tšee bana ba gage motho a titirele bana ba gage kua thokwate ka gage motse le bana ba gage a tlo godišetše motse le bana ba gage and then ge mashapa a tšere ba gage a ba agetše motho a tšere ba gage a ba agetše mmago bana ba o ba mo kae mmago ba kua hwetšentšeng o ba kua a hlokofaletšeng gona a šhalele ba le kua ba bomeri a tšwe go bona motho a te tlhokomele le bona e ka le badimo ba ka se tshwenye fao okay re a leboga motheletše šo msrs mo moyeng dumela rano tsaka ka balagae a re gona ra lena gona mkhompeni le bolela le senkgate masole ka bo madumadu ya
ntumedišitše Dr. Molemi ka moo. Thobela tate mogolo. Agao. E re ke la kgelela ka la bosuana ka tsebonyana eo ka reng ke ne go ikwešišanyana ganyane. Thobela. A kere ka mathomo ka sepedi o ka re ba re ngwana ko wa kgomo. And then ge o se wa hlaba o no ba o ntšhitše magadi ka mokgwa ke ikwešišang ka ona ge go ka direga gore le seke la sepela leeto le letee le kgaogane go te magadi a boe gore magadi ga a boe ke aga go te magadi a boe mara gantši ge šetse go ne bana magadi a tswele ge go ka no direga phoso ya gore mohlomong a ba sa kgona go tswela pele and then magadi a le ba re ke ona e leng gore a tlhokomela bana jwale e ke nyaka go lemoša ka mokgwa ke kwang taba e ke ya ga mogotane le ga mothwa le ga mašapa ke bentši ke sepela yona go tloga beka go feta ge ke no ba ke dieditše ge ba le ba ga mašapa ba tlo ntšhetša ba ntšha magadi ba nyala oki mojodi wa mogotane mo matlelerikeng ke ne tsebo ya gore o be a tseba gore mokgekolo a monyalang o ne bana ba bakae gomme ebile bana bao e ka bele ba mogala bo moitseng nka fa mohlala gore ke mogala wa ga motswa ka baka la gore ga a ntšha magadi a sepela le ena ka kua Limpopo o be a ntše a tseba gore ke nyala mosadio e le bana ba ke madi a ga motswa jwale ka madimo a be mmago bana ba ka kua o tlhokofetse ene e le gore be ba mo ntšheditše magadi gomme ya be le gore a ke re pelo ga a tlhokofala o ne bana ba babedi ene ka mokho o tsamaile le bana ba ga motswa then bana ba go direga gore ba boe ba tle matlelerikeng jalo ke taba e šetse le so ka botse gore e loke e no ba gore ge mašapa a naganne le go kuša gore ke monna jalo wa tlhaba fela o tshwanetse a tlhabiše bana ba ka gore mma go bona o loretse ebile ba mmoloketse ka kua and then mothwa a seke ba bušetša tša gabo ba se ba di bušetša tša gabo ke ne ko nagana gore bana ba mothwa ka ge e le ge ba setse ba tseba le gore tata go bona o gona mo ebile ba mo etela le go tloga mathomong kua morago kua mma go bona a soye ka kua Limpopo a bentši ba etela gona ka kua ka motho a ba tseba gore ke ga botata go bona jale nna be ke re go kgaola tshele ge ba ka no le ka gore bana ba kgešetse le gore ka kua ga mašapa go le bana and then le ka mo ga motho a go le bana and ba ga motho gape ke ba mathomo ba e leng gore ba ga motho a ba ntšhitše dikgomo jale bana ba ka kgešetse ba tseba gore ga motho a ke ga bo bona ga ba dumelele motho a dikgomo tse ba di ntšhitše a nyale bana ba ka tsona a ba agele ga bo bona ande mogala bana wa ka kua ga mašapa a feleletse go nyala mosadi a gage ka gore šetse a robetse ande ba mmoloketse ka kua gomme bana ba ba ye ka kua ka ga mašapa ke senya ke rialo ba ba fe ba e ka ga mašapa bana ba ntate mašapa ba e ga mašapa ge e le gore a so fetse go hlapa bana ba ba santse ba lebula ga koko bana ga mogotlane okay ba babedi ba a kere ka mokgwa ke tloleng le bolela le ba babedi ba mafelo le ke ba mogala mašapo wa o nyala ka moraga ga motho a bosa motho a se a ba le dikgagano le mosadi o ba se ba sa kwana a no kry-a mosadi a se gole ka gae nke re le kwešišeng ga botse papa le re ntate motho a nyale bana ba gage mašapa a nyale mosadi le rialo ga botse go e kgaola tshele ka baka la gore a kere motho o ntšhitše magadi a re thabele ya go kgaola tshele re nyaka nnete kore ye e leng gore ke nnete ka gore ge re ka ra re kgaoleng tshele go ra gore re tlo tšea ye le nnete ra e beela ka thoko and then ra nyaka go kgaola tshele jwale bana ba ba nyaka go tseba ye e leng nnete gore ga botse ya nnete ke e feng nnete ko gore dikgomo tša motho a ke dile ga mogotlane ande ka kua ga mogotlane go le bana gomme gore dikgomo tsena tša mogotlane di seke la kana ya buša ke ba le ba ga mašapa ba leka go thiba
bošaedi bo ba bo dirileng batho ba ga mogotlane motho a nyale bana ba ka tsona dikgomo tse a di ntšhitšeng a gele bana ba mo e leng gore o tla ba tseba gore ke bana ba mosadi o be ke mnyetse ka madimabe o ile a kgatlhiwa ko gongwe a ya go nyala koo and then o wa ga masaka a tšea bana ba gage le ena a napa a feleletse ka gore le ene ga ba fetse ba swana gape no re ya go leboga meipa Thobela banki ba swana o ka re na le tate ka gae ka mo thobela le kae thobela le bolela le ntate moremi ka mo ntate mogotlana thobela thobela ee a ge ke le theeleditše ya ka tsile motho a re tloba re ko nyala magare ka laboraro a tla ka gae jale ke ba nyakile kgomo ya pholo le ya tshadi jale mokgekolo ga a fika gore man kua gae o la botsa ge wa lwa gore go rolele dipholo fela ene ke la bone fasa ke freita malwala tšetše a lokile ka moka noše ka no bona gore ge nka tlhokereke gare ga batho ka ra go sa le lenyalo ba tlo kry-a o kare ke yalo jale ke gore ge di fika ba phetša ka napa ka re tsona go motsewe wela natwa morago ba wela natwa morago wa nkwankere ya ga a ke ne kgoma ga motho a mo leganyane next jale ke sa tlo go botse ka taba ya gore motho morodi o la bajwa ka gae ka gabo o rile ga bajwa motho mmaga mo nyakela mosadi ka mapropu le gore jwana ke tlhatse ngwana nka mo kry-a o ka mmona ke monna o mogolo bile o yagile aga ge mogola a bajwa o la a re kere o bona balesi ba le ba felegetsana ba isa ngwetse ka mapropu yena mogatša mosimano right wola ka gare wa fokola a ba tšhaba a tla ka gae ga a fika ka gae ba mphonela ba re ngwana o ka gae ka reno go lokile jale ba ba motho ge ba ita ba re tlo nyaka re ngwana a boele gae ba nyaka ngwana o puo ba sa mtlhokomeleng ande wola mmaga a mo nyaketse mosadi ka maprotu kua boraro mosadi ka morago ga ngwanaka ngwanaka a tla ka gae a rela papa jale nna ke no dula ka na mokgo ke tlhokela monnana mašapa ke mokgwanyana wa ka o nyetse ka kgomo le ena motho a ka mokgo ena a dirileng o a tseba ke a didiantsewe ke mosadi ya boraro o jale go ka gagage mosadi o gogoile o tsamaile jale wa boraro ka morago ga ngwanaka bele wa bone jale ngwana ka bona gore go apala ka mo ga motho a ka mo go apala ke tsenele yaka papa bona ke motho a laka ene certificate ka moka motho a se ka dia selo mo baneng bawe certificate ka moka di dia ke nna ka mo ba godiša ke nna ka mo ba ja ka mo go nna ba fepa ke nna ba rekela diaparo motho a se ka next ngo bo le mmutsena di tsere se seng sa bana ba ona ampor ka ka ponya dilo go tseba ampor ka ka bota dato jale ke ka mo motho a dirileng ka gona ke ka mo ngwana ka re ang khopela gore la jale ke dieng motho ngwana gona ka mo le ka ba go bolela ene se seng gape nna ke kgale ke godile ke phela ra mogolo wa ka ka re papa mogolo o la go nyala mosadi gona mo ga gene mo o ke lego la gago ile a fetsa a go gapa dikgomo ka lapeng a dintšha ga a fetsa go dintšha o la kokwa rena o dihetšitse ba bang mara morwara wa go tshwana le maria a tšhaba ya ka botobe tša bo barampata o ile a tlolela ka mogo ke go kwele tabe jwale ka ewe a re nyake motho a bolele nnete straight batho ba le ba leka gore a bopa motho ga a ne ngwana gaona kgomo ola mašapa a kgabile ke bana mašapa fo e mašapa ke sekete ya bona di re mašapa ke go kwele jale ga a fetsa go nyala mosadi o la 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 go nyala mos
be ke rata go be ke rata ntate Mogotlane ka ge ke nyaka ya pholo ya khadi bona ba re lwalwa ma ona ka gona mputsa ba lwa kwa ka lo go butsa mrago ka ba le ka le butsa mrago go ra gore ga la sora dikgomo tša ba ga motho le ba ga Mogotlane era next week di le go tse ona gowe ke le khoma ga motho mo 500 la yona ya ba next mara 500 yona le jele meipa awa 500 ke ka majwala ba ben tisi ke mona ya le ale baleba ya jwale kua ga mashapa papa thobe ambur wa ke wa le ke durgir musa le ba toba le ba bi sen ba le ba le boterore ya papana kare ya go go ja ga mo thari we ke mra same time ile ra bi simalo ka no mu tsana motho a se ka lo ba la ka mo ga ka ke lo ka la a tshaba ba sa dio ba ga mar mu go ma sa ka mo le ke ga ntse ke mo khona na ka o majapa o tseba boroko ba ka ga Mogotlane ke mo khona na ka all right no we jwale yena motho o re dikgomo re a se ga se tša boane o motho a ga botse ga a bolele nnete a re dikgomo a tsebe di buile ka gae all right ya ke ka motho ga motho a ntsheditse ke wela mo ke ka ba mo ra ko dira ka gore ba twa to re ba twa mo ka ne ba tletse mo le le loko ka moka ka ra go kwa ntshwareleng jwale ntate Mogotlane le seke la dropa ntate mothwa re bolela le tate Mogotlane tate mogolo ka kua gae o re kgomo tša gago o di bušeditše morago a ke fetole diso go ne polelo tše dintše di sa nyakeng gore ngwana a ka di bolela go batho ba bagolo mara Mogotlane o gapeletša re ke bolele dipolelo tše di sa nyakegeng mogala boe a ke mokwešiše maaka a bolelang e le motho o mogolo a ke tsebe gore ke ere a senke dikgomo di boa ene a go botse a senke ke hlalega le mosadi batho ba ga Mogotlane ba tlile ba tla ba tšea mosadi o lawana after ba papa a hlokofala papa ka o ile go hlokofala batho ba Mogotlane ba thoma go lwa ba tla ba tšea mosadi wa ka gae ka re ge ke bolela ke botšiša ba re nna ga ke selo ebile ke modidi wa modidi nka sego ke kgonne ngwana wa bona ntate Mothwa gore gora gore batho ba Mogotlane ntate Mothwa more go be go diregile eng ye e beng e ne le nako e ka kang ge ba ga Mogotlane ba shalle ba te thola ba tlo tšea morodi ya lena ka ga Mothwa go se go direge go a ka nna le mosadi a one ntse e be e direa wa tseba gore motho a bolele nnete wa tseba gore wa ikereng tate motho a bolele nnete go njwale mremi wena o ka senyadiše ngwana kore wa no tsoga pututu ne ke ya go tšea ngwana ka ga mremi go njwale o mogonyana ga Mmaleswene a ke nagane gore ba ga Mmaleswene go sa sa ba ka no tsoga ba tlo tšea morodi ya bona ga mremi go se ne selo go senke go diagala selo a ke dumele ntate Mothwa go ne ntongwe a e bolele mo godimo ga issue ya batho ba ga Mogotlane ge ba tlo tšea morodi ya bona kuo wena le Mmagomeri be le bakileng mo e leng gore Mmagomeri o ile a tsamaya sebaka se se telele a ba fetša e le gore o gahlana le mashapa ebile mashapa wa monyala ke sa bušeletša gape ke re le nkwe nna le Mmagomeri a se kere ba ka se batho ba ga Mogotlane ke bona ba tlileng go tlo tšea Meri ba tšere Meri ba mo isitše gae nna ke ge ke kwana le Meri re sepela re ya go senotlelo re ya kae re tšhaba mo gae
re tšhaba batho ba ga Mogotlane e sware gona mo Mary be go riagetšeng ge mama go a boela gae ga re merina gore mmagomere wa tseba kgang e ya gore a ke ne problem le gore mmagomere o buetse ga Mogotlane mara nnete part ya gore ba ga Mogotlane ba molatile and then go sene selo kore gore batho ba ga Mogotlane kore ba no tsugile ba no re no re lata ngwana rena ba tseba gore o ga motho go senke go diagala selo ntate mane ke re ntate motho more mang o tsule ka lefester Gloria ka ga tšhaba ga motho a tšhaba tsela ba dianyana le mmage ka ngwanyana ka maprotu ngwana o bile o godile ke monna ngwaga o feta mmage o re ka molata ba moraka ba re tsamaya o bona go ga godile go ra gore ntate motho o kgopišitše ba ga Mogotlane ka gore o tšišitše mosadi ebile wa ba le ngwana le yena ka mogo be go riagang ka mosadi ya ka mabroutu moremi thobela a re bolele ka mosadi wa maproutu mosadi wa maproutu ba seka ba bolela ka ena kwa a se mosadi motho o beile ngwanyana ebile kwa pele ke sebe ke tsebele mmago Maria wa tse rena ke nyaka go kwešiša goreng and then ge mmago Maria a šala e mmago Maria a šala e tswa ka lefestere be go loewa goba be go riegang Mr. Moremi ke nyaka o nkwe o bo nkwešiše thobela a senke ke lwa le mmago Mary ke re a senke ke lwa le mmago Mary ba mo tšere nna ke se gona ke le ka mabaka a mafe lebaka le le dirileng gore ba ga Mogotlane ba be ba emele le ba e ga mothwa go be go diregile eng kore go bona ntate motho ga ka no re fetiša moje then re go seta ga botse lebaka la gore batho ba batse ba tšee mmago Mary ke ka baka la ge after papa ka e ba hlokofala ba tla ba tšea Mary ba re nna ga se nna seelo ke modimo nka se kgone ngwana bona a se lebaka le le ka diang gore batho ba late e le gore be ba re mmago Mary ba fepa ke papago morena ka mogo ba fepa ke papa wa tseba tate Mogotlane nke le mpotšeng mo tate nako le tlo lata mmago Mary ba ga motho a be ba riileng ke lona lebaka le la mosadi wa ka mabroutu a go go botse mma ntate Moremi koko ntate Moremi thobela ke kgopela le mphen nako ke boleleng batho ba ga Mogotlane ba boletse go le bolelang le yena motshwa papa o rile go re nyetse mmago Mary kua ga Mogotlane and then a tla kua ga e kua e le ga ge papa ka phela a bereka ba bona e le teachere gomme papa ka o ile a tsena ke boletse a bajwa o ile ka moraga ga a bajwa e ke e se fe Mogotlane le mosadi ya ba tsena ka gae batho ba sa le ka gae ba re bona ba tlo tšea ngwana ge re botsiša gore wa ile tšea ngwana ba re aowa re tlo tšea ngwana ka gobane o tlo bolaya ke tlala re ile ra makala ka moka ra re gane ngwano o ba nyetse ke papa rena na gore o ba nyetse ke a botse a rena na seo sile sa re makatša kudu batho ba ba ga Mogotlane ba bolele nnete a gone nto le tlong o e rarolola moo ka baka la gore yena Mogotlane wa bolelang ngowe o nyetse gantši ebile a tsebe a re direng so moroka ntšha batho bao ka moka ga bona mo moyeng Mogadibo wena Magotaisi
Alright, matheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM 11 o'clock a re tlo ya go tlhokaina wa rena wa bobedi mo magageshu re apeile maswika ka dikgontša meketla wa tseba ko gore dinawa di kaone man le mogodu ka re o kaone wa bona wa tseba nnete ge motho a sa e bolele wa mokwa ene ge o ikwa rakgadi ya bana a tsena tabeng ya kuri taba tša di bolelantše a di tsamaišane le nto re e bolelang and then e ya bua e mpontšha gore go ne le o šomiša statement sewe go thiba dilo tše dintšhi tše e leng gore nna re nyaka go di tseba mo ga go kgonagale ke ne le problem le reasoning capacity ya batho ba ga mothwa ga go kgonagale ka mokgwa e leng gore batswadi ba ka no tsoga go se ne selo ba no re lata ngwana a rena bogadi sa mathomo batho ba ga mogotlane ba tsebile gore ngwana a bona ga a nyale ke ratswalage o ne mosadi ya gage o nyala ke morwa wa teachere kapa wa principal now ge teachere e tlhokofetse then go ka tla jwang kapa go ka diragala jwang gore batho ba ga mogotlane ba late ngwana bona because ratswalage o tlhokofetse I make sense I make sense go ya ka nna wa tseba taba e malome ka kapa ge batswadi nkebe ba e kwa nna dintwa tša kgale a di sa tlo ba thuša re bolela so bana šiba ba godile ke basadi ba ne bana ba ka no tsoga ba nyadiša bana go sasa ke ba bagolo bomeri ene bomeri nna maela ke tlo le fa ngona meri šia ntwa tša batswadi ba lena le sekela di tsena ene meri ka ge lena le le ba bagolo wena le sesiago le tseba mamago a ne bana kua ga mašapa se nna nka go botšang sona jale ka moeletši mo go wena ke gore meri wena e ba bohlale bana ba le ba leng kua ba papa gago make sure gore bana ba le ba le motse mo e leng gore wa tse gore bana ba le ka gabo bana ba ke kae papa gago wena ga geno wa go tseba bana ba le sa le ba bannyane le sekela ba ka toga ka lebaka la mathata ileng a ba gona wa tseba go njwale family ya ga mothwa ya ga mogotlane di hloka go dula fase e se ka taba ditsheletša dilo tše di diragetseng tate mogolo o robetse kgale tšatši leo ge e le gore papa ga go rile diphoso di rile tšatši leo re bolela so bophelo ke ba le kgono wena le sesiago le ngwaneno le o bereka jwang bana ba le ba bang ba le o bereka jwang ka bona a ke re wa bona lena šetše ba lagetše ga bolena ebile šetše o dula ga geno ke ga mothwa ke fane o bitša ka ya gama o sa bitša ka mogotlana ke mere go le bohlale kwana le meloko e meraro o tlo bona lelo tša gago di tlo loka di tlo ba gabotse ene tše dingwe tša dilo go o nyaka go di dira se ka tšhaba go ya go di direla ga geno mogolo ga gabo mmago o nkwešiša so ga motho a ke gabo papago kua ga mogotlane ke gabo mmago kua ga mašapa ke mo mmago a nyaletšeng gona e lego ga gabo bana ba mmago so metse meraro meri jwalo ka ngaka ke kgopela gore o itsene ene o se ka dumela go ba ka gare ga dintwa tše di leng gona di ka se go thuše because ka lenyalo la gago mašapa o tlotla motho o tlotla mogotlane o tlotla gobane ba tseba eng mašapa o ngwana wa mosadi wa gage mothwa ke papago wa madi ba mogotlane ke o setlogolo ka ga mogotlane o ngwana wa bona onkwa so wena dula fase le sesiago and then le lokišeng taba mo e palang ya pala mara se nna ke nyako le botse make sure gore a go le lapa le o sa le tseneng tsena malapa ka moka ene bana ba le ke ba bannyane a ke re meri bana ba le ke ba bannyane ya ke kgopela re no fa koko sebaka o ka re utlwile mo a ke tsebe 2 minutes re ne molika mola koko be le ne sello molato sello ke la ka leina
ka la bonege le lepitseng je kgolo ke go le go thalaganya lebitso la ka gare ngwana monene wa go tsewa ga Mothiba o tsena ka gare ga bana bana ka o ntwisha le bana baka ke kokwa Mary jale ke nyaka go tseba gore na ntwa ye nna ke dirang ka gare ga lapa la gage ke e feng le bo mang bana ba ga bolelang ka bona koko ye tlo ishapelwa ga go gole o tlo isha di blood gole mola di dutse madulong wena tšea pele o e bee fase ntwa she isa le gona e sa le gole ebe bela le jale e sa le gona ntwa yewe pelo ya ka e ka sekebe ya ka ba se ka swara ke stress awa e nka no tlhata se ke se swere nka se sware ke stress mosadi wo a re nna ke mmakisha bana ba ba feng ka ba ka kware ngwana monene kwa ga bopapa ka ba ka sega ka re ga re kwa bopapa yena a se nna wa gesho ka re re kwa ga bopapa kwa gesho wa tseba koko Moroka Mary wa ba bona ba khekolo ba ka mka ga bona a ba kwane bila ba nyakana ba ratane ene ba shumisha lena go kweshana bohloko ene as long as lena le tlo dumella ba khekolo ba gore ba lwentwa tša bona ka lena mathata lena ka tsugila fedile a ka se tsugile a fele because o mongwe le o mongwe e ka ba ga motho e ka ba bona ba ga monene re sa ba tsebe e ka ba ga mogotlane e ka ba ga mammang ba gone dilo tše ba di bakantša bona ene ba šomiša lena go kwešana bohloko so tsebang maemo a lena le tsebeng mo lena le dutšeng gona gore ga botse le dutše jwang batho ba ke ba bagolo ka moka ga bona ene ke a ba hlompha mara ge ke ba theeleditše ka moka ga bona ga ba ne nnete ka moka ga bona ene ba nyaka go tšea mahloyo a bona le dintwa tša bona ba di role godimo ga maphelo a lena le ka se loke Mary le ka se loke ke a kwa ntate ka kapa ke gopela go fetola mo ba badune rena maemo a rena ra tseba rena re tseba maemo a rena nna ke dutse ka gage šumokeleng ke dutse ka gage šumo ke agetseng ke papa ka ebile a ke nepelaeng ebile a ke boife selo go seise ka kua ba dutšeng gona ntate ka kapa ke nyaka go botša ye ke e tsebang gore ba dutše ga botse mola ba dutšeng gona nto e re kwešang botlhoko fela ke bana ba le ba dutšeng ka kua gonkwa ba badone ba dutšeng kae ka kua ga mogotlane bana ba le ba dutše ka mola ga mogotlane nna ke a tsena malapa ka moka ke a ya ka ku ke bone bana ba le ke bone bakgekolo ba ka moka ba ntate ka kapa mara bana ba le ba gešo nna mo ke dutšeng gona ga ba kgone go tla o bolla ka bana ba mengwaga me kae ngwana ke bolelang ka yena wa ngwanyana gape o high school ntate ka kapa and then o nagana gore ka kgopolo ya gage ga ne kgopolo ya gore re ko bona se se kua o na le yona ntate ka kapa wa ganetšwa o ganetša ke mang o ganetša ke kokwaka And then- lebaka la gore ke re wa mo ganetša o ba ne le founu ngwanola re kgona go bolela le yena ka founu mara ge nka le botša gontswa le gore ngwana la re kgone go bolela le yena ka founu le mola leng gona a ne founu tša boseise ya ge ka mokaba a re ne founu tša gage nna be ke ne founu tša gage nna be ke kgona go tsena Mary ka gore wena o re wa tsena kua ga kokwago ge o le kua ga kokwago o bolela le ngwano poledišano wa lena e ba jwang ntate ka kapa tla ko go botse gore ngwana la le ge ke tsene ka mola a ka se dule mo pela ga ka bolela le nna a ka se bolele le nna ba badone gore tšhaba eng ene Mary ke nyaka go boela gannyane mo go wena gore le bosese ya go kua ba dutše gabotse ga ba dula gabotse ga o rereše Mary nne a o rereše lebaka la gore ke re ga o rereše ke lebaka la gore batho ba ga mothwa ba nyaka gore thato a tloge ga mabunda a boe gae a kere because ntho e diragalang kua ga se yona then ba dutse jwang mo dilong tše e seng tšona Mary baba wena ga botse gore bothato le sese ya go kua ba dutse ga botse o rabiwang nna ke a ya kua baba batho ba le kua go bona ka ba le bona ra dula ra sega go ba botsa gone molato Alright. ke a idumela gore batswadi a ba idumele taba ya bana wena wa idumela wena nna nna go jole ke a idumela Alright. ntate No, ka ke lebohile, la ke re lebohile. sutlo ga wa tseba mputsa ke nyaka go kweša nto ngwe Mary ga kokwa lena ga mogotlane a gone bophelo awa baba bophelo bona a senke bo ba gona le ga re šala re tswa alright o ra gore ka mokgwa o bolelang
Thato o tšhabile le wena o tšhabile o ga motho ga botse lena le tšhabile ga mogotlane nna le setse ka re tšhabile le tšhabile eng ga mogotlane be re sokodišiwa e re mmane ya go šiwa bolele ntate moremi bo maria ga ba tšhaba ge ba tloga ka gae se se o tlogile ka gae o bane bana ba ba 4 bele Karabo Maria Thato di makatso a ya go dula RDP ga a tlo kopana le mashapa ba kopana RDP ene Maria ga a tlo thoma go aga motho o thomile go aga motho a le RDP mago meri o ntšhitše ke eng ka ga yena a šala ya RDP ke gopela go ya sa se bane bana ba le baneng ka gae go sa kwane ba re ka taba o ne bana se se a re aowa magaola ditsena a ke tšo ke RDP ene wa tseba re ka gae go ne bana vele bophelo bo bega botse kane se se o bile le Maria le Karabo o buile ka bona ga motho papa mo tšea misha dikolong a re mola dikolong a boa le Thato papa ra wa ngwana ka gone bothata ke tla go hlokomela ngwana e ya sekolong se se o tsene sekolo ga ya go apara dipurabura apara purabura Pretoria apara le mapanta ga le se se o apara mapanta a imile di makatso from Pretoria a wa ga fetša go apara mapanta le o dirile ke ga tlo kry-a mashapa a tlo ya polokwana ya go di gona babedi ba o na le 6 ya bana ba ke ba mamba ba bararo ba ke ba ga motho o a re tsebe gore kwa kae ga naga ke ena a tšereng ke Maria re Maria mo tšere ka ga rone 18 years Maria ga a dumela re bo sese ga ba dutse ga botse ba tlhakanetse monna o tlo ba dutse ga botse because Maria ke ena tšea maraba o tšere Thato a le Pretoria mma mo tšera mitše sekolong bana ba buile ka moka kwa ba dia Thato o buile dia matric ga a fitla re phafule ba magana papa o fitlela ka tana sora polokwane ka matsogo a re ngwana o dia matric a kgona gore a boela ka grade 11 tshwantse go dia grade 12 fitlela ba kwana ba polokwane ba bagolo ba founela ba sekolong sa re phafule pa ngwana la tsena sekolo go fitlela fetša mma ka tana a diela Thato ra ya go dia dikolong kwa grade NS fa sa mo reka di laptop a diang ngwana ga tlo hlaka-hlakana Maria o mo tšera le Pretoria ene Maria le thwasong ka ga moremi mara pa tšo go tšea Thato a re baba moremi nthuše ngwana mma wa bajo o mo tšera motšholola ka ga mabunda ke ge mabunda to mo fatša mo fantšona ke ntho e le gore mma o kwatile gore Maria ka gobane ke ngaka ba le ka ga moremi a thwaso o ra re o tseba se ngwana o la sejileng ge šala monna o la to mo tšea badia basadi ba babedi gonjale Maria ga re kgopolo bolela ge Maria ga re ngwana o la leng ka kua gae wa tsa re o ya ba tshwanya ke ngwana la Maria ba e ba le phone tša bona because Maria o tšere bana ba ka moka di makatso o tšere ke maphodisa kua makumula ba tlile kua gae le makatso a re ke ne 18 years se se Maria re ke tše bana ba ga ke tsamaye le bona go fitlela ba ya go dula ga motho go nna di makatso o imile a re tse gore o ka e ganaga malo ba mo founetse ke ne le ena Maria le morwaka a re di makatso o belegela kae a re gona mo keleng a re ba lekalana ngwana a re se se Maria ke tla lokela ka bekeng ga fetša re se Maria bo mpodiša gona seo fela na mara o tlile go nna baba a lampo tša re mmane nthuse re la ka taba bana bane ge ke salla ke tla mo ke mmotša ke re Maria re tlo ema re tlo mara ke tloa go kakapa a re tšwela pele mmane a laphela mpotša re o tloa go kakapa o tloa go fitlela ke fitla mo ke botša le mmaka ke re a re ya go kakapa re thuse ka taba Thato re la ka taba Thato ka Thato o fedile neng kapa neng a ka no šema ene o ya ga mang mama go ba tshwenya mamaka why mama go a tswile ka ga ya no kgetha go RDP wa tseba le go ka ba mosadi wa ba le bana ba 10 o le ka geno solanka o sa tshwenye wa tswe re o ka se tsogo o tswile ka gae bana baba ge re tswa ka kua nna le sese ka mama na se gona na le toropong a ra tswa le mama a ra ntšha ke mama rena re dile re nnoši mara a le nnete mara tlatle be hlagola ka setseneng pula e sarasara go apeile nna se se ke kopane le ena gating a mpotša re papa wa omanya ka ku nna ka tswa ka gae ka go bolela le papa ke ga se se a re ke a sepela ke a go lwa RDP o tswa go kwa ga mogotana sepela papa a sa phela mo filetša ragadi a mogotana thina sone mo filetša difile fotlela ya go dula RDP le magwagwa ga mpotedi ba sa phela ya go mofatša difile Maria ga o ne nnete ene o bona go hloka nnete ga gago Maria o ka se tsukule wa phumelela ke ne ko go botša mama nna ke tshauphele ke le bolela nnete ga ke nyaka go mothuša nna ke bolela ntho e dirileng ke rena ene nna ke nna ke gatang ka ga Maria ka ga ya gone motho a gatang le gaetse tša go mabutša ba gata nna ke gata ka ga Maria ke tseba Maria le ngwana se ga ke nyaka go mothuša jwale mara Maria jwale tše a di dieng lena ge le šala le RDP ke mang ba šetša le nyaketse RDP re nyakile ke mama RDP jwang a se gona le magwe o e nyakile before ya magwe baba ntlola rano ntlola ke re sala re ya kua go yona re kua re tseba mama o nyakile ntlola ka mabaka gore ba mo tsenya gona ka mokgwa ba mama Moroka ile go tsamaya ga ya toropo na ra pala go gotlela gore ba re tshwenye ka Moroka wa mona Mary a ne nnete a wa ka kapa ke bolela lebaka la gore ke re ga o ne nnete kgaetsedi ya kane wena go ya ka kwešišo ya ka le ka mokgwa ke kwang ditaba tša gago ka gona go tloga be ka go feta gonduale
ke kwile o bolela taba tša gore batho ba go dula ga botse ba go dula monate ba go diakang, of which that is not true. O na le maaka. Number 2, ngwano wa gabo kwa gabo a kere o mogekolo a boletseng la se gore o tlile le maphodisa a tlo montšha ka gae e be ile Mary a beng a tsamaiša taba yeo ya gore ngwanola a tswe ka molapeng la ga mogotlana. Ngwana ga a re ke rakilwe a kitimela go Mary a re koko nthakile tate mogolo nthakile ga ke tse borena ke e kae goba ngwana ga ya maphodiseng a re ke rakilwe, then maphodisa a fegeletša ngwana ka gae. Ngwana koko o boletše mo be ka go feta gore Mary ke yena a boditše ngwanola gore ya maphodiseng o ba botse gore ke ne 18. Ke tlo o bolela phate ye botse ya mogekolo kapa motswadi ga a rata bana ba gage. Mogekolo koko a Mary o tšere ngwana ga bo Mary a moiša sekolong a ba a morekela le di-laptop. O gona motho a sa rateng batho a ka dirang dilo tšeo tše botse ga kaka. Ngwanola o buile ga ya buša ke bolwetše, ga a bua ga ya buša ke bolwetše a bo a dula gae, then a tloga gae ka la gore ke ya kua ko tšea dilo tšaka gore ke ya go di hlola. A kere ngwanola go ya Pretoria a ela ruri jiki ngwana o ga se seage ko tloporo. Wa ikwešiša? So nna go ya ka kwešišo yaka ge ke kwa Mary go tloga beka go feta le lekgono ke kwele mogekolo go tloga beka go feta le lekgono. Mary ga a ne nnete moroka, ene Mary go ya ka nna Mary ke yena a se phošo o nyaka go boela ga bopapa ge se re ga se phošo, mara go ya ka tumo ya gage o duma o ka re bana ba le ka moka ga bona a ka ba bothelela pleke one a ba tšea a ba iša ga mothwa. Wa tseba ke nyako botšiša Mary ke nyako botšiša Mary potšišwe teng. Mary ngwana o mo išitše nkua ga ke Mabunda o ba ile go alafiwa ba ile go thwasa o ba ile go alafiwa ge ke moiša kuna a bajo and then o thwasitše o ile ga a le kua wa tšwelela taba tša gore ba re badimo go ra go sentše a thwase ngwana a tšweletše badimo o tshwere ke badimo. Mary o thwasitše la tseba re ke batho ba and then potšišwa bobedi tlhokaina o la leng ka mola o tswa Johannesburg go se sa sontše a boele morago ge taba ge e ka se fele re tlo ba le problema go tla go e feleletše. kokole ke nna Mary ka mogotlane go tshwenya sesi go tshwenya papa go tshwenya koko go tshwenya ma a de ba re tshwenya ka moka ba. All right Mary sesi ke kgopela o ndirele meeting ka gae, ke kgopela go fa wena taba e o ndirela meeting ka gae ke tla le ka Kapa e tla ba nna e tla ba Malefo ke nyaka re tle re bolele ya bo Mary pele before re tlo ya go bolela tša ga mothwa tša ga mamma. Ke nyaka meeting wa ka gae sesi ya Mary a le gona ngwanola a le gona no santse batho wa bona la botlhano moroka a ke re boletše le bo Mary ka la bone la botlhano forogo before ba tlo heka phone wa ka ke boletše le Mary le be ka go feta ke boletše le go nywele ke sa bolela ene le gona kua matle re ke re ya meeting ke sa go bolela le ge ba ka boa mola bobedi ke sa tlo bolela gape. Bo Mary ke bana ba ba sa nyakeng go botswa ke motho selo, ba nyaka go phela ka mokgo bona ba ratang le go dira dilo ka tsela ya bona, and then bana ba mohuto ke a se ba ga bo Mary fela le rena rena le bona kwa ga borena mo e leng gore ngwana o mo dia phosho go mo kgalema wa kwa o founela ke di family ba re wa motshwenya ka gae. Wa ikwešiša ntwe bana ba ke ba idirang ga se yona, ngwana o mongwe le o mongwe moroka ga a tlhaka o tlhakela ga bommage. Wa bona go nne re no swere gagatho ya taba e simple. Wa ikwešiša kwa ge ba ene Mary ke kweša botlhoko gore Mary ke ngaka ene badimo ba gabo ba mofile bongaka gore be yena a swantšeng a hlahle family ya gabo ka taba ya sedimo, mara sebakeng sa gore a dire jalo o tšea bana ba mmage wa ba phatlalagantšha o ba loša le ba gabo mogolo o ba ntšhetšang ka kua lapeng la ga mogotlane ka 11 a ba iša ko yena nyakang go ba iša gona. Wena Mary tlogela go ntšha bana ba le ka re bana ba la ba go bitše gore tla go re ntšhe ka nke bore bana ba le ba go founela ba re etla re a hlaka re a bethwa re tima dijo re a suedišwa a re robale o gona motho a ka gore ke la laptop a sa go rate mara mremi bana re laptop ke bokae bana a ka ya ka kuka molata be ke se gona be ke le toropong ke le mmerekong o mphounela ke le mmerekong alla
alla yi Moroka. a re ke a hlaka ka mo Moroka. a re o hlakiša Moroka. batho ba ka mo ba Moroka. meri ya lena re tlo e feleletsa a re bone modiola no re a leboga batho beso re a le gopela re a le rapela re bile le lena be ka go feta re tlhokile solution le le kgonne re kopane lena re sa tlhoka solution le meeting wa matle re keng go go botsa nnete se se Moroka re ya go bua kua re sa swara selo ka matsogong re a leboga magagetso re gopela le tsweleng ko le remeleng ko reception